Pa vidite, sve ono što se u ovom trenutku dešava u Bosni i Hercegovini traži neka objašnjenja. Po meni, evo, u kontaktu sa građanima, prvo logično objašnjenje koje je vlast u Republici Srpskoj trebala dati građanima Republike Srpske, pa i Bosne i Hercegovine, je zapravo zašto se ovo sve dešava. Koji je to problem, recimo, koji građani Republike Srpske imaju unutar Bosne i Hercegovine, zbog koga se ide ovako u ove drastične, da ne kažemo rizične i vrlo neizvjesne mjere. Prema tome, mi nismo dobili nijedan odgovor od vrha vlasti u Republici Srpskoj zbog čega se izaziva ova kriza. Ja bih razmišljao možda nekako drugačije i rekao bih da ova kriza možda stvorena zbog toga da bi se u pozadini ove krize i svega ovoga što se dešava odradile neke velike korupcionaške afere koje smo imali u proteklih 20 godina i unutar Bosne i Hercegovine, posebno u Republici Srpskoj, i koje su dovele do jednog ekonomskog osiromašenja i građana Republike Srpske, a u suštini vidimo da entitet ima vrlo ozbiljne probleme sa finansijama. Prema tome, logično i legalno je pitanje zapravo šta je pozadina ovoga, jer evo, ja nisam vidio u proteklih, 5 godina da je bilo ko sa strane ili bilo ko unutar Bosne i Hercegovine ugrožavao građane Republike Srpske. Onaj koji ih ugrožava je zapravo jedna korumpirana i nesposobna vlast unutar Republike Srpske. A izmišljanje neprijatelja, vidimo da je to jedna kontinuirana praksa koju imamo ne samo u Bosni i Hercegovini, dakle u Republici Srpskoj, nego imamo u Srbiji, imamo u mnogim zemljama okruženja, imamo u zemljama koje nemaju demokratski razvijeni sistem. Prema tome, građani Republike Srpske bi trebali jednostavno da dobiju jednu vrlo jasnu poruku od vlasti. Šta je to nama neko oduzeo ili čime smo to mi u Republici Srpskoj ugroženi, da to iziskuje, kako bi rekao, ovako drastične mere ili da iziskuje ovu vrstu borbe za neka prava ili za nešto za što smo eventualno bili uskraćeni. Prema tome, tog racionalnog objašnjenja od vlasti u Republici Srpskoj nema.